Igice cya mbere nyibonye neza, urabona ko twagize amahirwe yo kuba twatsinda nubwo twese twayanganyaga, ariko uyu musifuzi w'igitambaro ku ruhande, uriya muhungu Aniseti yafataga umupira bakavuga ko ari wo ruje, ni ukuvuga yari kumucika bukeya agahita acenga, babonaga ko yadukashije, ariko muri make turenda kunganya. Umupira urangira APR itsinze igitego kimwe. Birababaje kubera ko ari umuntu, ariko kubwo mu kibuga yari yatubujije amahoro. Bakuje nawe atuganirize witwande. Banyita naturutse mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo iwaba Jabiri. Witwande? Banyita Gapaki, izina ry'ubusitari. Gapaki. Mu gice cya mbere ukibonye gute n'ukibonye gute? Okay, igice cya mbere umusifuzi yagerageje gusifura neza, ariko abafana abakinyi ba APR bari kuvunira abakinyi. Ubona nabonye ko bamuvunnye babigambiriye inshuro eshatu. Nukuvuga ngo mwebwe ntacyo igihombo kuri Onana muragifite, murabona ntabwo mutako mutsinda. By'umwihariko kubona Onana tumubura mu kibuga nk'umuntu w'inararibonye, nk'umwataka mwiza cyane, urabona nubwo Pierre yahise amusimbura ntabwo byagenze neza nk'uko tubishaka. Reka ukere kwako kana. Prediction yawe? Njye nuko twebwe nk'abafana ba Sport turashaka gutwara iki gikombe cy'amahoro, byanze bikunze bataba bari umusifuzi asifure neza. Umukino turarangira dutsinze, byanze bikunze turatsinda APR FC. Urakoze cyane. Njyewe nitwa Shwanyaguzi, nitwa Ntakirutimana Xavier Arias Shwanyaguzi. Igice cya mbere twarushije ikipe ya APR, ngira ngo mwayibonye mu kibuga. Ikipe twayirushije hano ni Maka. Ubu tuvugana batuvunnye umukinnyi wa Rutahizamu, ariko mu by'ukuri na n'ubu kugera iyi saha ntabwo biri bushoboka kugira ngo iyi kipe iri budutsinde. Twebwe icyo tugamije turambirije ku gikombe cy'amahoro. Igikombe cy'amahoro kizatuma dusohoka mu gikombe cya Confederation Cup. Ubundi tuvugana ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo match irarangira nubwo afite imirangiye. Ndakubwiza ukuri ubu ngubu abakinnyi nabo icyo baromberejeho ni iki gikombe cya shampiyona. Amahirwe ari ahangaha rero. Urabona muri uyabone? Turayabona mu by'ukuri. Protection yanjye mbanze nkubwire. Ubu tuvugana umutoza arabifite, afite impamvu afite abakinnyi bari ku ntebe y'abasimbura. Abo ngabo ntibari bugire gute, ntibari buze gukoresha mu kandi kanya kari buze, kandi gahunda igakomeza, tugakomeza n'igikombe cy'amahoro. Bigoye ku mpande zombi, ku batoza, ku bakinnyi, habayeho kwigana cyane ndetse n'ubwoba bwo kwa gutsindwa, ariko twebwe nka Rayon Sport dufite icyizere ko nubwo bavunnye Onana, ariko dufite icyizere turatsinda. Imvune ya Onana mwakiye gute nk'aba? Ni amakosa cyane ku musifuzi kuba ataratanga ikarita itukura bwo ari ahantu, nabwo bari kutwiba bihambaye cyane. Amakosa ya buri kanya barasifura mu ruhande rwa Rayon Sport. APR ntabwo turi kubyumva, ntabwo bituryoheye cyane. Prediction yawe kuri uyu mukino? Ni ugutsinda kuri Rayon Sport. Ibitego n'ikiba cyose kiraba, ariko kuko icyo dushaka ni igitego. Iminota 90 ngira ngo abafana ntabwo mwaryohewe ku mpande zombi. Iminota 90 irangiye nabi cyane kabisa, uko APR twayatatse, twashyize imbaraga zikomeye, imaso dufite mu biganza, ariko uyu musifuzi kabisa Nsoro ntabwo ari umusifuzi wo gusifura mu Rwanda. Uyu mutipe ayasifura mu giciro cya kabiri, ako ari bajya kwiba kabisa. Match nk'ingi kwera umusifuzi nk'uyu nguyu utazi epfo na ruguru kuri match nk'ingi ikomeye, ntabwo ari ngora umuntu wo gusifura kabisa. Iyi misifura y'uyu mutipe igihe cyose azaje gukasa Rayon Sport. Nsoro rwose umusifuzi wo gusifura Rayon bazamutwaje sifura, babandi babigize umwuga, babandi batabigize umwuga, babandi kabisa wapina bazasifura. Ese Mutongoro kubura Onana hakiri kare buriya byo ntibyabakozeho? Byadukozeho, ariko Rayon Sport ntabwo igendera ku mukinnyi umwe, dufite abakinnyi benshi rwose kandi bose barashoboye. Mwabonye match bateye bose, bari abana bateye baron ikomeye, bari bafite ishyaka rikomeye, ariko kuba Onana yabuze nabyo twagizemo akabazo, ariko ntabwo ari kanini ku buryo tutagomba gutera umupira. Twawutera ku musifuzi yadukashije. Bamwe bati match ya 0-0 derby itaryoheye abantu ukurikije uburyo yari yavuzwe, uremeranya n'abavuga ko bataryohewe? Nuvuga ngo njye ndemeranya nabo ko iyi match itabonetsemo ibitego buri mufana wese atahababaye. Nk'umwana ndababaye, urebye ibitego narase nagomba kuba natsinze rwose,
ariko amahirwe yanze nyine ni umupira ko bwawe ubona rezilita zibujijwe na Nsoro cyane Nsoro n'umbuje rezilita Nsoro n'umbuje rezilita z'uyu munsi ubu nagomye kuba rwose ndi kubyina itsinze y'amasaha ukabona umukino wo kwishyura uzagenda gute umukino wo kwishyura tuzakubita APR ndakwera ibitego bikeya ni bibiri ni ibitego bine ibyo bitego bikeya match retour murakoze cyane Cedro afata abafana ba APR